Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 9. Da kayo nga apo, kastamat kumati omno apan nakilangan nyo, kadagiti tagabuyo. Isardeng yon abot-bot ngan ida. Laglagi po nyo, ada kayo, kandagiti tagabuyo, agpapada kayo nga agserserbi, iti maysa nga apo sa dilangit, nga awan ti idomduman na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hunak man no saan ka asumrak iti trabaho. Maudin da ito'y asarag ko lakay. Agpakada akon, tapumanaw akon iti trabaho. Rumbang laeng no tratuan na kayo, nga awan panunod kan reknana. Panawan yon. Basit pa iti sweldo nga ititid na. Nagkuripot. Idinto mumimot nga ado ti kwartana. Pensyonada, agmay sang agbibiyag. Pangigastusan na ngay iti kwartana. Ado ti kabagyan na. Ngam di na kaya ti mangtad kadakwada. Iso akabutang dang asitgan. Nagalas gayam ti ugali na. Asino kumati makaanos iti kasta at tao? Ala sige, mapana kon lakay. Siguraduam ang makapagpakada kaitan. Ado dita ti mabalin mo apagtrabahuan. Nay, nasa pa ka man na si Mang Petlida. Nakariing ka din ni Madam Anita. Sampay. Iso nga waswasing ang petikotse. Na sigurado man ang gada papanan na itong madamdama. Dahito yun ti maudi nga aldaw ko dito. Anya? Diyakon maanusan day tabak. Nakapagdesisyon akon. Pumanawak dito yun. Inunan nagmatay. Kaya't kumatin ti pumanaw dito Narigat mo't gidan ta pumanaw. Maududi kan. Diyak makaano sa namin na pinagpabay na nak. Nadun na daras pinagsasawan nak. Kat sa dino nga iti pagakaram. Nadun dita, kadagiti amin ang nagtrabahwak. Medyo nagbayagak mait. Hanggang dito'y, diyak maano sanan. Talaga pumanaw akon. Sino mo't kumangay ngamin tiyak bayag dito. Ado mati kwarta na. Diyak birok iti driver kan katulog na. Mangmangan ni Madam Wen, kasla di na kayat ti kanon nga indasar ko. Apay nga ta. Ay sus, madandanagan ak manon. Amangan no agungot manon. Nida! Ay, mabitlaeng! Ay, apay ka day, Madam. Jak makapangan! Apay ngay, Madam. Ada ka di problema di tamakan? Impa-deliver mo pa'y dagita amakan. Maditirik na ka. Apay ngay, Madam. Sinabidungam ti ka na kanya. Anya, ay na, Madam. Saan ka hagsasao iti kasta? Jak maaramid day ta. Talaga maditirik na ka. Ay, anyang atan nga iti mapaspasamak ka, Madam. Dinakbuyaan! Ay, Madam. Ang anya nga iti aramida. Kaya't ko tagid na. Itulod na kiti salit ko. Darasam. Uwan, Madam. Mamwakla sinabitungam ti kanak. Ipabalod ka. Kat sigurado kasan ka makarwari ti pagbaludan. Ay na, sigurado adyak maramid kan kaday ta, Madam. Sa anak adakas akas iti pampanunutam. Ayan ni Madam ngayon. Intulod ko na iti silid na. Madikan utirik na na. Pabasulon nakit din asinabidungak ka no. Ay, nagtakas kita talaga ti panunot nan. Sapay nagadupay daytoy kanon na ditoy nay. Agpada ta amabisin. Ngam saan tamot amabalin akisayan. Ta mga nubiruken na. Sigurado Napunon Jeref na itimakan asaan mo't amakutkuti. Ay, kasanaw, nagpakadakan. Saan pa'y nga rud? Kastoy mo't ti mapaspasamak. Nina!
Ay, sus. Ay, abanak man. Ay, mapana ka dagos. Ay, anyaman nga tanti ka sa pulan na aya. Dalaga matitiriknak. Ay, tinasayaat. Agsubli tayo ni Jay Hospital ang nagpa-check upan nyo idin minsan nga aldaw, madam. Dinak isuro! Asino ka kumamang tiktar kanyak? Ay, ibagbagaklaan mo't, madam. Ayabam ni Emong. Ibagam tay sa gana na tilugan. Mapantayo yung hospital. Ay, uwan, madam. Anyan na ito ang marikriknak. Madam, anya ti ka sa pulam. Aguli makaman, Nida! Saan kayo kung mag-agungot, ma'am? Tulungan na kayo lang aruda ni Nida. Maminsan pa'y ngagsao kasi ka, Emong. Ha? Uy na! Ang mga nun niya ba'y timaramit ko ka? Driver ka laang, iso adinak pakibiyangan. Nalawag! Uwan, ma'am. Itulod da kiti kang hinaan nga ospital. Tapno taming andak anasayaat. Uwan, ma'am. Aginayag kang ag-drive. Maulawak! Uraya mo ni ma'am ditoy, tarumarak pa ilaang dito ospital. Ha? Ay, papanam, Emong. Inakagpaangin di tarwar. Diyak kahit agbayag dito'y unag. Anya nga tayo ti sakit ni madam. Ado mo ti kwarta na. Anya man ti matakwatan da sakit na. Kabalan na ngagbayad iti kalaingan a doktor ang mga agas ken ko na. Iso di ta problemaen da ita banag. Si kagayam ti kabarbaro a driver ni Auntie Anita. Ay, uwan ading. Kabagyam ni madam. Wen, antik. Kabsat ni nanang ko. Nabigbig ko nga minto'y kotsena. Kanginginaan alugan na dayta. Latest model. Anya teraramidam dito ospital. Ay, aglaklako ak iti prutas dito'y, manong. Apay, anya tinaramid yu dita ospital? Impacheck up mi ni antim tamadi kano tirik na. Ay, kasta ka di, manong? Um, Naungatan niya? Ay, permay. Istrikto talaga. Awan tupay ti driver kan katulong na nagbayag kan kuana. Uray da kami akabagyan na. Adayo tirik nami kan kuana. Isumot laga mga wanti pumaspas siya iji balay da. Agmay-may sa ijay no awan kami. Asino ngay ngamin ti makabayag iti kasjay nga ugali na. No kasano ti kinabak nang na. Isumot ti kinapugrot na. No kabagyan kan gagayem na ti pagsasaritaan. Emong, umay ka, mapantayon. Ay, sige ma'am, tamapan kami kanaon. Ay, sige manong. Irene gayam tinagan ko. Ikumusta naktulangan ka ni Auntie Anita. Anya kanungay ti sakit ni madam. Diyak amu Nagliday matarimwar. Kalpasan a kinasarita di doktor. Ay, ingka nga rod agluganan. Tadan iji kotse ni ma'am. Napudot man ang ti ulo na. Iso adi mo kasarsarita. Gundaway munda ito'y. Agpakadakan. Ayun gayam anya. Tapno inton bigat. Saan akong asumrag? Wala siya. Into na sumaruno mo tabigat. Jak to maten sumrag Nagulimot iti unag ti kutsi ni madam. Awan mo't pulos tagarina. Uray ni Emong mabutang mo't ngagsao. Anya nga taya ti sakit na. Isunsamot ti pampanunutan na. Naskan ngagpakada ako na. Itorturod ko na talaga. Madam, adda ko maibagak kada kayo. Nida, kumusta ti asawa kan anak mo? Na, apay nga takala at aday tamot ti sinaludsod na. Nasaya at damat, madam. Mano ka din abulan agtrab-trabaho ka kanyak. Innam abulanan, madam. Agpakada ko na talaga. Madam. Nida, amok anaunganakan ka. Dispensaran na. Anya nga tan ti mapaspasawa. Ma'am.
Nakadanon tayo dito balayaw. Emong, mang restaurant tayo. Kada kayo kanini dati kayat ko akadwa. Uwan ma'am. Malang road. Hanggang sa dino nga iti papanantayaw. Iti kang inaan a restaurant. Kayat ko amangan tayo atalo ichay. Ay na, nakaskas daaw da ito'y amapaspasamak, Emong. Uwan nga road. Lahat na nagbaliw ni madam. Ala, pintasangon ijay napili na alamisaan. Umunakan. Tani, mapanak pa'y basit i-JCR. Itaakla nakastrak iti kastoy kapintas kan kangina apanganan, Emong. Uray siyak, mate. Sika, Emong. Manuti anak kan apukom. Ay, duwala ang ti anak mi ni bakit ko, ma'am. Upat moten dagiti apu ko. Dagiti apu ko adwa, aw-awiren ni bakit ko. Iswa, ti sweldo, igat-gatang ko iti gatas da. Darigat tagbalin a lolo, anya. Ay, makaparayaw mo it no makitam dagiti apu ko. Agyaman na kada kayo adwa. Emong kanida. Ha, Saan da ka pinanawan nga uray na ungetak kada kayo. Katsapay lakumaa, ta saan da ka pampanawan. Kasapulan kayo. Anya ti kayat yung asawan, ma'am. Naku na nga minti doktor ko. Saan lagayam nga ordinaryo ti sakit ko. Isumot lagayam akanayon nga agkapsotak. Taad na kanser ko. anya. Amang ano, nagkamalimot ti doktor. Adda ay hamat doktor nga agkamali, Emong. No pa'y kasta. Agbasekan opinyonak. Hangam. Naku na ti doktor ko, asaan na maagasan da ito ya sakit ko. Madam, Kati kayat ko nga aramidan ita. Pasyarak ti amin akakabagyak. Kastamatan dagiti gagayam ko. Iso atulungan dak kuma. ala madam, hindi kay agdanag. Tulungan da kayo. Dakkel ti panangaasi ti Diyos. Bakit? Nakapakada ka kadaid. Ay, saan lakay? Intantan mo manad? Kasano ang makapanaw kano kasta? Saan ko nga rod ang mapanawan ni Madam Anita? Andya? Nagsingput-mutan, idinamwan na nga adataning tibiyag na. Kasapulan na kami pa'y kano, ni Emong. Ado kano pa'y tikayat na nga aramidan, itibiyag na. Taaman no asino ti agbusbusina ijerwar. Isagsaganak dagiti lakok. Agibaon ka manan. Lugan ni Auntie Anita. Ne, apay nga ta. Itaman pa'y nga umay dito'y balay. Ingka kitaan. Sikan Unay kalakit din aya. Irene! Ay na! Makaisam ni Auntie. Kasla kayat nakpay nga arakupan. Apay Auntie. Ay na, mailiwak kada kayo nakakaanak ka. Ayan ni Darwin. Kwa. Aday dya unag, Auntie. Ay na, umayak mangal daw dito'y balayo ita. Ayabam dagiti daduma kapagyan tayo. Ayabam ida, tapno makapagkikinumusta tayo. Darwin, umay kayon tumot agpasyar ije balay, ha? Itugot mo to ti pamilyam.
Kaslariun yun, ti mapasamak no kasta, ante. Kasta talaga ti mapasamak. Mas daw kami, ante. Mm. No apay akilat ang nagbaliw ka. Saan kamot asigod akasta? Oh, apay, saan kayo kadi ang maragsakan? Takas tuyak itan. Ay na, amo kasan pa'y analadaw ti amin, Darwin. Iso akayat kayo at tulungan akakabagyak. Anya ti imbagbaga ni Auntie Anita kan ka? Tulungan na kano ang makastrak iti trabaho. Adupay lang kano dagiti koneksyon na. Iso ang mabalin naklata nga isarak ka dagiti gagayam na. Nasaya at no kasta. Saan ka di ang nabayag akayat mo ang makastrak iti trabaho? Ay, nabayag mo tan akayat kong agpatulong ka ni Auntie Anita. Ngam gaputan na ungat. Mabutangak. Iso ti imasidag kada tayo akabagyan na. Nga rod. Mas da awak mat. No apay anasingpat itan ni Auntie Anita. Oray jay driver kan katulong na. Nasingpat matan ni Auntie Anita kadakwada. Oh, Emong, apay anak karagragsak ka ita. Binilang mo Jeswel daw. Ha? Ay, uwan. Ay na, nagdakkel ti na inayon iti sweldo. Si Kangay, Kaslay ni kanatan iti bonus ta. uwan nga rod. Ti kayat na ngamin, kadwanta. Kayat na kano apasyaran amin dagiti kakabagyan kan gagayem na. Ay, katuan Hanggang kasanungay. Ituloy mo kadipay ti planom apumanaw. Ay, saanen, Emong? Dituya kon. Pagserbiak ni Madam Anita, agingga asibibiyag. Dagiti babaunan, ibilang ko maakas membro iti pamilya. Ipaay kadakwada tinaan-anay a respeto, konsweldo, katukad, tinapudno a serbisyo da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo ang